khyrwit ukailin Mbappe hadu arkol marway Persia ke Sweden, bad Haaland sikol Persia ya ke Ivory Coast. Baka France klub limno ke Sweden dalailan not goal, bad ke Norway klub limno ke Ivory Coast da arlaway goal. Kumta ke Norway bad ke France kilarung syakarau of 16, kad baka Sweden bad ke Ivory Coast kila kutno ke lintia jongki hak World Cup R16. Poi ukalin Mbappe syakah nrukol rengkat Messi hakane ke World Cup R16. Bat hak history jengka FIFA World Cup Messi ula poi syakah kat kendai gol kad bau kalin Mbappe kat prakol. Setang sikol duna ukalin Mbappe penyarengkat bat Messi. Henry ukalin Mbappe ulah thapat sakwe ke history hak FIFA World Cup. Hak ba ulah day player ban ningkong tam ubala yo hadu sipokol tang hakan knockout stage. Kumta hakane ke World Cup ntau senam arajara pun riu Messi nrukol, ukalin Mbappe nrukol, Haaland sankol, Ousmane Dembele sakol, Vinicius Junior sakol. Kumta hak raw of 16 ke Brazil ke sekendu Persia ke Norway, kadba ke Morocco Persia ke Kanada, pat ke France Persia ya ke Paraguay. Ke Norway klub limno ya ke Ivory Coast da arlaway gol. Hakaba ke Norway ke yuban tep gol ningkong haka menit ke balai pukendai tingbau Antonio Nusa ya ke pelasis da Martin Odegaard. Hakabau Antonio Nusa uderu uplayar pedang kena tam jong ke Norway ubala yuban tep gol haka FIFA World Cup. Bat ke negdang deru ke gol ke ningkong jong ke Norway hakan knockout stage hadin prabu prasnem. Namar ke Norway kadang yorung World Cup tangau snem kat krespa kne prah nre kampoi syaka knockout stage naduk ke jingstang nengkong jong ke FIFA World Cup snem kat knespa laipau. Henry tang matau snem arajara punriu kelapoi syaka knockout stage kumta ke dekadai ke gol ke nengkong jong ke Norway haka FIFA World Cup knockout stage. Ke Ivory Coast ke yuban punya kajno haka menit ke bah New Posau lingbau dialo. Bat ke Norway ke layo ya kol penjob haka menit ke bah prapun riu lingbau Haaland. Ya ke bal asis dau piba. Kumta ke Norway ke rung syakarau of 16 baru Haaland hakane ke World Cup menta ulah poi syak sankor. Bat ke Norway hak raw of 16 kan sekendu Persia ya ke Brazil hak santrik Julai. Kadba ke France klub limno ke Sweden hadu da lailan not goal bat ya kini laikol arkol la kruk marway tang da kalin Mbappe. Ukalin Mbappe ulayo ekol ke bandingkong hak menit ke sausan ya ke assist da Ousmane Dembele. Nang ta hak menit ke san pulai Bradley Barcola ulayo sikol ya ke assist da Michael Olise. Baru kalin Mbappe ulayo ekol ke ar hak menit nyupsau ya ke assist da Michael Olise. Kumta Michael Olise ulayo biang hadu artlik assist hak ni ke jilekai hak knockout stage Persia ya ke Sweden. Ke France klub limno ke Sweden dalailan not goal. Kumta ru player ulayo buntam ki assist hak ni ke World Cup mentau snem arachara punriu udayu Michael Olise jong ke France ulayo hadu santli ki assist. Bud ba arpat ugi Mares ke Brazil sautli ki assist. Bat ke bakam itenat hangne kade ke jingye keni ke Golden Boot hakane ke World Cup mentau snem R16. Hakaba hakane ke World Cup menta ukalin Mbappe ru ulayo nrukol Messi nrukol. Haaland sankol Ousmane Dembele sakol Vinicius Junior sakol. Kumta ke jingye keni ya Golden Boot hakane ke World Cup mentau snem R16 kala itenat susu. Bat haka history jengka FIFA World Cup. Messi ula bat kat kendai gol ukalin Mbappe menta wapoi kat prakol. Haka bau ukalin Mbappe udang duna stang sikol ban yarkat pat Messi. Habas tang ka FIFA World Cup Messi ula pun praya ke rekod jengok close bat kum juru ukalin Mbappe. Hadu mentau Messi ula poi kat kendai gol ukalin Mbappe ula poi kat prakol. Habat ke France kelah qualified syakara of 16 ke bang ngimbat tepat ya ke Argentina.
Bat ke ba itnat jauh kalin Mbappe namar menta ulah Thaw sakawe bat ke history haka World Cup. Haka bau day player ban ningkong upla ban tap hadu spokol tang haka knockout stage. Henry Cole artelegi assist haki South mi madan haka ke World Cup menta usnam R16 Kumta hadu menta Drew teli kiri belarung syakara of 16 ka Canada, Brazil, Paraguay, Morocco, Norway bat ka France. Kublai sibun.